I pozdrav svima ljudi, Diki ovdje sa kanala Diki 05 i danas igramo ovu igricu! Danas igramo ovu igricu, kao što znate, zove se... Kako se zove? Možda Clash Royale? Možda... Da! Možda. Vjerojatno se zove Clash Royale. Ne znam, možda da isključim pa da opet uključim. Jebeške! Dara! Svejedno igram ovu igricu. Kao što vidim vodima. Prizivam Gianta, motherfucker. Dobro. Nemoj da mi ubiješ Gianta, nemoj da mi ga raniš. Ovaj Giant ništa me ne primećuje. Treba si zadnji hitac. Fuck the police, man! Oh, baby, a triple! To najviše volim da radim. A i ovdje ću stavim ovog noba. I mini peku ću da stavim ovdje. Nije loša kombinacija. Ili bolje da mu stavim ovako strele. Yes, motherfucker! Ja, on je gura, pa to je loša kombinacija. Sad će da mi reše kunu. Mislim, za mene je sve loše. Kako se loše svrši, jebem ti kevu. Ovo, brate, sigurno gubim. Ako ih sad ne rešim, sigurno ovu partiju gubim. Fuck this! Fuck this! Shit! Goodbye! I mini peka. I još jedna vič. I onda ću ovdje da mi stavim ovo. To. I tako si. Justin. Ha, Justine. Izgubio si. Dobro, i sad imam 3 trofeje više. I za Crown Chest, jej! I ovaj Crown Chest je veoma dobar. Dosta coina dobijete i dosta džemova. Možete i neku novu karticu dobijete, što se meni skoro nikad ne desi. U Crown Chestu. Sad ćemo da vidimo šta se radi ovdje. Možda uđemo novi klan. Lol. Better search. Onaj sa najviše. Lol. Sa 6. Dobro. Neki klan, brate, srpski. Ajoj. Kako se zove? Ne rekao mi Filip beše. Ajoj. Ne sjećam se, nema veze. Njegov klan. Darkdale. Evo ga. Dobro. I to bi ljudi bilo to za danas. Evo. Tako. Dobro smo pobedili. I evo vidite, imam 768 trofeja i pa.